Rutherford i gymryd y gic gornel i'r Bala'r peniad yn erbyn y traws gan Dave Edwards ac yn yr arbediad gan Morgan Davies. Wel, Dave Edwards oedd ar ben ei hun i bob pwrpas yn y cwrt. Bradley Boris. Na Steve Leslie, wan ta Leslie. Leslie, Dave Edwards, Edwards! A mae hwnna yn gic o'r smotin, y drosedd ar Dave Edwards gan David Vincent. Dim amheuaeth o gwbl yn meddwl Mr John Jones. Chris Venables, mor ddibynadwy. Mewn sefyllfaoedd fel hyn, Morgan Davies y golwr. Yn cael ei giro mi ath o'r ffordd iawn Davies. Get in the box! Get in the box, Rhodes! Woods. Cyfle i Woods gael y creisiad i fewn at y postyn gosa. A'r bel yng nghefn y rwyd a'r cyffyrddiad ola dwi'n credu oddi ar Jordan Knott. Yr amddiffynwr yn gwiro'r bel i'w rwyd i hun. Bala 2, Pontypridd dim. Boris yn canfod Woods. Woods greodd yr ail gol. Allo greu trydedd. Mae yna i Venables. Boris! Mae yn drydedd. A Bradley Boris, symudiad campus gan y Bala. Trydedd iddyn nhw. 5 munud ar 20 o'r gêm wedi chwarae. Y Bala tair, Pontypridd dim. Rutherford. Cael ei figirio gan Knott. O, Rutherford. Yn gry Rutherford i fewn i'r cwr Cosby. Cyfle Nathan Pete. O, arbediad campus gan y golwr. 10 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Yr arwydd gan Paul Rutherford, y golwr o dan hi Kieran Smith. A'r sodliad i gefn y rwyd gan Leslie. Sgorith o ddim gol haws y tymor hwn. Y bedwaredd gol i'r Bala. Boris. Disgwyl am yr hediad gan Sean Smith. Fyny at Venables. Venables yn ei gosod ti Dave Edwards. O, arbediad gwych gan Morgan Davies. Leslie. Ymlaen at Rutherford. Paul Rutherford i gwneud ti yn 5. O, camgymeriad yn y cefn. Mi o'na gyfle i'w chlirio hi. Paul Rutherford ddim yn mynd i fethu o fanna. Y Bala 5, Pontypridd dim. I was in fear that it could have been a tough day for us because you know they've played 15 and not lost, so it was a real test for us. But the lads went about it really well and thought we were outstanding today all round. You know, can't fault the lads. Absolutely tremendous. All good things come to an end. December 2019, the last time you lost, but no complaints today. No, absolutely. I think a fantastic run we went on, stretching all our way back, and credit to the players who've contributed to that over the last 26 games. But it's come to an end today against top opposition, seasoned European qualifiers from the Welsh Premier League. So no complaints from us in terms of result. Big learning from us, for us from today, and yeah, a big challenge in today's game.